jeng pikir proxy kabiri soni suara aja di putara langsung long sini anggur itu lasi kado kawe la nakila pas kami mesen insam jin pen lagu ke pun hamre na beta abi tu kan ini lilo lili kado la di putara langsung kilang alon kilang arab tumhan jadi mak aju isna non aku ajukan isna nang itu pernah pemikiran jangan dilihat supaya berkira kelang lada nang kelang dun nang ni alo jantung rapa rapan kual cuma ni kita juga taklan atau ada sensasi ada teglongga kadang pilih langsung ini itu ladang sensasi ini pada langsung sudah latihan ladang kesepah YouTube kan ladang adi pasna ini nanti ladang minta mana ladang apa nanti ladang apa sampai kan gitu loh so kan bang jadi istilah pulau dah kita boleh istilah perang-perang sih jadi sampai aja loh Porque la dan aquí festival nanti yang donatun la dan Arab dulu langsung ini kita langsung kita tekan dong. Mungkin langsung di plengket itu kang hai potah hadi kebar kang cut nanti tumsi ane kebar pon aja loh nanti tumsi hala kebar tekan cuma nanti tumsi ini Dito macam ni mereka. Lagi juga kita kami bang kami lah kita kita lah kita lah konten. Pernah hawar dan rumah jaga. Kali cuma kita cepat tunggu. Setiru. Nanti tu sonon atau cepat tunggu. Itu son koi bag kalau cepat tunggu. Nampaan cepat tunggu kan nanti tu kilong ikan angin kita doma. Ini tu kilong tang kerenian lang ialah. Non ini tu ini belang cepat tunggu. Nanti tu besti mani berapa nanti? Nanti tu besti mani. Jadi mana nomor semua? I am representing from District Institute of Education and Training. I am Bobirong Hangpi and I am a lecturer of Diet Karbi Anglong Difu. Nituma diet akem pars ke halalo labang ke nituma 2 years B.Ed course nitum solai bom lo la sawa B.Ed course along one ma teachers do datum si lahai model prepare ko lo alo and
actually what happened, they are undergoing their skill and capacity building. That's why we have participated in this KYF 2021 to show their excellency in the different subject-based themes that they have selected. And total we have 10 groups, and they have been also engaged before coming to the KYF 2021. They have been engaged in the community service, and there we have selected 5 villages like Rongmedan, Rongchedon, Amalapoti, and Joisingteron, and Mithipang. And there they have done different awareness program regarding how education is so important for us today and how we can be aware of the pandemic like COVID-19. So all these things they have done, and after coming from there, they have developed their model for the KYF 2021. And actually this District Institute of Education and Training, it is a very young establishment. It is established in 4th of September 2014, and from that we have 3 batch. First batch for the B.Ed, second batch, and this is the 3rd batch. So now they are the 3rd batch, and not only in Karbi Anglong, at present the planning has been already done for the establishment of diet for West Karbi Anglong. Festival ang nangkilang din Luzon from Sil. Nang peglo. Nini festival nang lang tentang meeting an. Aning kan bang nili laan lang at has me peneng magai lang Allah hala ethnic village la pen la hai la non son exhibition paklang la hai long tadi. Nili banglo theklong lok project hormu la pen kele tom kadok ka vet Karbi khai tom semela festival nang lang don kadok ka velang eson te misi kolam la ha lalu tangte ile tom kupipi hormu ma kanang sot keklang hormu da theklong ko la pen peneng bang ning karong mu char bang ke ele tom la Karbi youth festival to me no thek pi ta tang lo final tang lo me pikan lo la pen ke helicopter tame nikan hini lo peneng pat ke do la ta ning rong pikan lo la pen det ala clock tower kajirong hangpi la ta theklong lo me pikan pamu pen elik kajirong ateng ko tai asam pen ta avipin lang punang nak la dai le tong Karbi Anglong di pusi ke do cheng lang ko son sin elik kajirong ha la sin Dikek satu kawita sini loh kaki YouTuber masih alang ni lada keklaim kita tame dehak penaan kepaklang dulu lah si alang lipan itu tamdanan desa pen ini kaki poni alam do Neng ingdeng pikir proksi Karbi sunun korong aja ke kedam tang por tame ni liningkan kotrok bag dulu dak nang itu tap deneng bang kacelar tipik bang ke lalu cengce perang setame gila tuh melarong aja ke ni pai krip kamu jadi ceng setame ni pai krip ke thom krip li pensil dak rat armu bang kacetu ke ong halus pen bang si lasi patumi ana bang mate ni pai net ke parang dia bang ke armu pai ke ong tu ong cedam ke cedam ta ke cedam ke bang ta ke siksak tipik kan lo
lasi kacelar dopik lo penengal bangke rong aje kelang bang ka phai dopik lo lapen bangke kedam tang por ke kacepat ter bang dopik sedami penenga bang ke lapan ter ke ter sami lapan ke ter do lapen ke dasbin konsumsi ka use nai ma mate konsumsi lahai bun ke ter ke warni ma chodera pi lahai bang tame kacelang bang ta dulo lapen ke lasong bong pen karbia kheitum jutang cinghon hipik bo bang ke tegam long bang ke lalo binsu lapen suar lo tum setami metang pindeng sun koci tang pemi pemisan si ke bang lapen ke labang sorong aje jumpa minanggi po pan kacara pacitur mutami aninga klong mesti kacara bisa lam pudam nang kedam tangapor volunteer ke klaim tum setami penenga volunteer so bang ke prek do kedam tangapor chok si belen di pudam mali tami penenga ke prek bang ke lalo kedam tangapor ke chin ot cry po munitum lak kedam ke bang ka phiri ko ti bisa lam ang tamen ke bang tum pisi chin ot cry malah so sa penenga volunteer bang ke chin inuta ke ora be ke alang le tum bang ke may I help you mana ni ko pede nang rabdu nang jima lason si alang le tum makamat halapen alang le tum bang ke ko mani unya det ko mani tek de lason ke rabdun ke jadun lason si rabdun masih penenga rong aje ke me pick up and sam jin si pini am chun na da si pini ni pai krisir ke balni tang sam jin si chunji besi ni mata nono porana bang Sure. Mas ya. Dulu dah. Lah le kena. Lah. Kacipati long music ke Thailand.